Señores, ¿y los otros? ¿No está aquí? Ah, no han llegado. No, todavía. Ok, la jefe no viene hoy. La jefe le mandó a pagar conmigo. Vamos entonces. Ok. ¿Y cómo te llamas? Ali. Ale. Ale. ¿Tienes 2 días de trabajo, verdad? Claro que sí. Ok. Ahí está lo suyo. ¿Y usted cómo te llama? De Benson. Mira, je cabelo. Ok, tiene 4 días de trabajo, ¿Se ¿verdad? ve? Para trabalhar mesmo, 31 de dezembro para escrever. ¿Y usted estaba trabajando aquí también? Ele se começar a escolar trabalhar tudo. Não vai trabalhar mesmo, 31 de dezembro para escrever. Não é vai cobrar. Não vem para cá. Ele disse que nós somos entrados em 31 de dezembro. Ah, ok. ¿Pero él no estaba trabajando aquí? Não, pero... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo él? Polo. Él, dígale Polo. Él se llama Polo. Polo no está aquí. No está mencionado aquí. Ele disse que não vai lá. Não vai cair um copo? Não, vai cair um copo. Vai cair lá mesmo. Ué, não vai cair lá, assim que... E um mundo, o patrão vai pro bom dia, ou se tu para ficar puxando a família. Vai usar meu dia? Ah, só tinha um boi aí dele, viu? Se um mundo para trabalhar, vai mandar dele, eu vou fazer lá sobre. Não sei, mas o papo tanto, tudo para sobreviver, não? Só tinha um boi ali dele. E não que vai trabalhar com ele, o papo puxando dele. D'accord, merci pour la problème. D'accord, bien valé, t'as dégagé, non? Je vais nous même nous faire. D'accord, pas de problème. D'accord, tu travailles. Oui, ma femme va travailler. ¿Está pronto? D'accord, merci, gracias. Il y a un monde qui va travailler. Dans le dernier l'air, pas de cajou. Ça qui bon Dieu, conserve pour. Merci, frère.